E t'interessa a ruzzità? A chi ora in foschi non può pas mangiare. E come de Occità Laurent Labadie che sus ici Périgord, zo sabiat, era sua chronique tau a rai de su che io cazzo lo video 2 minuteto un explico l'origine occitano de cauques muts de francese. Per esta paglia su capito te rumi era suo lesueto d'Occità che hero informativo, che s'aggradora su bunimu e tundera cronico, che si è seriosamente scienze de prenes at serious. Bada, B-A-D-A-R, qui signifie bailler, dans le sens d'ouvrir la bouche. À ne pas confondre avec badaya. Après expliques de mustaus cum l'amour et verbe bade ir expressiu cădal, kin sera estudiate a biene. A su idea, cu pare troverat sus l'applicazione ici e tutti schialats de ici Périgord. Lo mes de mai a la ciutat, che rimarrà da più conte. Chio, do 14 o 17 de mai, lo bari duedas che bar quei beroi rendepe de contes organizat per la ciutat, contes en mai. Lo primes dies che seran consacratos esculas de classo bilingues. E dissabte, lo 17, au brespe, lo public petit cum gran, che i comidat a mia conte uitros, au mantus punts d'encontre e de partage. Au se, che sa retrobarà in place de la deportació de ple spectacle de Jihad Darwish, grand contador libanès. Transmissió, encontres e descobertes que són els objectius d'aquesta primera edició de Contes en Mai. Totes les informacions de conèixer e les nostres actualitats que són de retrobar sul site internet de la ciutat, laciutat.org, o sus nostre xarxes socials Facebook e Instagram. El estivado è gestau interregional de tuttes las culturas occitano che se intorno a Augan en a Bayrou, a Sebazac, de 24 a 26 de juillet. Danso, concerts, condes, teatre, che retrobam tutti els ingredients che han e rescaduto de estivado des puix 1999. Era programació que sort de parèixer. Florent Mercadier, Zino, Mans de Brech, Guillaume Lopez Trio, Papagahus, Arredal i quan des audes qui descobrirat sus estivado.eu. Che combinam a sostenere associazione portato esempio 2 anni per l'iniziativo ciudadano e equipo de benevolos heromotivats che han tutto il reito del nostro sostien. Era desiu l'associazione costo passo anche 10 euros, arabet, quan averetes diners drinazets da troveras pas tropca per contribuire a quero vero avventura umano. En esperan era estivado a Sebazac che sarà il serado de concert 16 de mai aperado en esperan l'estivado. E gruppe Bascu Gascun e Limberri che animerà era serado en tabaglia su Abangus de la Gesto. Lo one-man band de rock alternatiu holandès Saralier que sortis son 4e album et tot junt en gascú. Dins aquest album nouvel, Torte Hort, l'ancien guitariste de Papagahus nous fa traversar d'ambiances rock melodioses et portaires d'emocions complicades que mesclon souvent souffrances de la vida et questionaments existencials. L'album se troba sur toutes les plateformes, mas també sur YouTube per una versió amb les paraules e els subtítols ideal per cantar a l'hostal. Vos volem d'ajus rappellar que l'havíem filmat dins la nostra emissió dedicada als artistes de llengua nostra, la musical tot junt de Bungaita sur octele.com. Kitammen säger spel, kitammen suger, du takker kamba. L'an passat, dins l'emissió Artistos de Nuste, Octele vos fasió descobrir l'artista Samuel Merrick e son instrument atípic lo carnix. Vogliam uei tornar sus son actualitat, puei qu'amb son grup Gufanun ben de sortir un single e un clip nouvel que s'appelle Light the Dolmen Up. Al control de las aparències, les paraules són en occità, en anglès e en suedès. Gufanu, amb un Samuel Merrick lo pel al vent, fa un rock folk inspirat per la musica medieval d'Europa tutta. D'unes dison lo restil folk pagan, d'autres rock medieval.
So segur es que la lengua occitano s'accorda a meraviglio amb lo suedes e l'anglès, a quel mescladis fa un ADN sonor unique. Hennes gyllene spjut strålar och glimrar, men låter hon mig nå slutet av labyrinten. Hagel och fen och slagar piano, la cattedrale d'Embussy Milans. Gufanu meno la lengua occitano decapta du risu nubels. Nous agrado forso e vos combinam a descobrir aquel grup a travers los redes socials, Bandcamp, Facebook, Instagram, e mai demurats attentius, un album e de datos de concert, Bantumba, leu leu. Et film Un pont au-dessus de l'océan qui conegut beroi succès en salos de cinéma qui est enfin disponible en DVD, qui est le premier film en occitan rodat en partie aux États-Unis. È realizzato tulusenc Francis Furcu che s'inspirait de l'amistad entre peuple usage d'Oklahoma e l'association Oklahoma Occitano de Montauban en a realitzar aquest beroi film. I introduced myself to the country. I told to the landscape how I worry about our language. Watianka, abiodit. Serio, urus us aquesto terro lu miu poble. L'home blanc, i pot pas plantar sus estres d'acier. Erobro, ca per miro, enter audes, dejas descubrir era cultura e historia sufrendo de la nación usage. Así pitch, de las granos planos usages d'Oklahoma dincaras montaños de nuste, dios culturos que parlan es responden, dios genos que escondon dios culturos de luengos miasados, Isabelo Lusitano, en so de usages, Chelsea Lusage en so de Lusitans, que curren es paisages e historia da si e da serà. Fun fact, Martin Scorsese catave sortit a medici moment un film sur l'histoire singulare d'aquest peuple, que par recommandam e film de Furcu, Un pont au-dessus de l'océan, que beroi visionatge a daro en DVD. Che tot per aquest mes, que s'arretrobam en juni.